Abusuame no kasa yi nananom samafo abawura mu ene lumba nsensem no omu nyina edom ho agim na ehu nia opani bi aka ede afa lumba nsensem no ho no edipa bi eba behwere mo nkwa na maame no ede caution bi warning bi ama enipa bi ni nyina eye dade lumba nsensem ye ba betie se de ensem esitie Emilia Brobbey enso bedi enkomo echeche ensem bi mu edi afa lumba ho ye ba ne ba betie keche kwame apia onwumtuni onso abamonten abekasa elefa dade lumba ho we any other videos edi ye ba be ho nti mesere bia wo bia tamuchuku na ye nika enwamu enkutie nananom samanfo de bia epp efa lumba papa lumba maame omo saman de omo so eka yentie ensem we o this side Abosuma wo wiase na akose akope lumba saman ena omo ni di dwuma no dade lumba maame dade lumba papa wo mo ni na abegina dade lumba achi abosuma wo wiase na abedi dade lumba achi awo mesi de besisi de nipa beto etwa se nipa wuwom eti se wo TikTok no anhwe anu yie na so be kansa matia akosua se wade a kwan ya mo fa so owu ye na wan anya papa dade lumba wanto no kwa hu o eye nipa be na ku no hwe ansem wo na nse ke yesi na wie die wo senka etu tabi etu ntwa akomfa so sie no na anye ye ni sie na anye ye ana de sie no so na de sie na abonteme de sie da bam enti de sie da bam na so akosie na abonteme sama na kro na so e de sie odi akonwa ye sama do ye kro yesi nkonwa na ugina woni ebisa wana asem kura be so da ya kura na se wo hu se ye wo so da ya sinkonwa na wo timfinfin kura na ye se wo bewu no di dade rumba de wona da kopim se abusuapanyin no ba bi kura wo sie no wo mpe ho nti won ko yin firi over no ko bam abusuapa wo ye mmofo no tewo ese san ko tu na ekosi baby fufu ba mu tane wo kan so mu ko tu no mo de nkasa na de akọ ebe makosi anza na hoto aba entwa yie wo bu ohenmanum tia tipa akoso hene kra wo kwan se abusuapanyin ko sama no no obeyi na no ese abusuani na tapa akoso hene achi no mu sori tia wa abusuapanyin no se wo odi abusuapanyin nyeye odi abusuapanyin obobo fie wo abusuapanyin no wo ma me da bam wo na da bam ade na du lumba nko a sikadie ne katachi senti wo pese lumba ko da bonte bidiwa wo ne de bidiwa be yo de so de to abonte anya de apa akoso hene de ese wo je ne funu firi abusuapanyin ne ODO BRONII ho se ya ono anfabu wodi asema wiese obi anko na che wotibi frɛ omukɔ ya omunam kɔ ya se omufa 20 billion mela no wono na busuani bi judge na busuani bi ne de bi ye no anka bende ana papa judge no nso de bi ye no anka bende de to kɔ anya abusua ensem no ene nananom na ekasa ye de ani but utie ensem maame ne eka me ne maame ne eya adwene esanse lumba eye de hye en odehye bia ewo biaya a gisie no enti die na beba se adehye ni nyina yesi omo faako na lumba de na kwato abonten abusua utie maame no ensem a oka sebe wono ye ohu fom na onimdie eko one wakato so se lumba wuo na owu ye no enye ne kra wuo bibi ewom en wo hwe ensem a ekoso omonten na dodo na nso ehwe se ni wuo no enye ewukan enye wukan te abusua maame no ebieki obie ya dwenem ewo hanum tie se ne de yesensamafo no they are at work inipa bi ebe wuwu ewo hanum de ebesie no enye eno eye ensema obapani ede tu dwanti Tupac hwiye ena pa akoso hene ene ahemfo na mo ye involved in this story no yesreza omunyina obi anya active na mo mana kore intim enadi yento aso na yente kachi kwame apia ono so nsema ode betu dwa enenam ayatesem anase enenam media no se busua no side bi se omo pese yi no omo ye foforo ewo Accra yame aduma match no wati mente na momu no media de minim ni se obi firim na ye woni kuromu a ba bia no wote no yetimi koye okay nti anu de bibia nsi hu kwan se bia esa abakumase ya bia mu ana be kwakoba se aboa ba ku yenyini ya mienu na ama kumase anaso omo se omo be na Accra freedom of everything omo betimi aye ena se bi oyense anwuntofo na aye ne brapani na nte ya yen yehunu se we icon no edu ho no moto omo nsa frɛ na why not me no de ha adwene se Friday no yesimu ayeba
ye bedru Linda door, almost Linda door. Na me tie adom. And I'm tea breaking news around. Name said 10 to 12 o'clock. Yeah, no, around that mid morning. And by 11 more me tea say na one po OPD and na ka say breaking news. Na you say a year no omo suspended. Omo abandon in sa to so say omo nyai. Then me can show ulma bu akwa say I mean any ekokuma say ekweden. A year anti me continue yan sign. Any sign. My baba drew fear akokra mada 6 o'clock me baba tie news yes ya 10 nam si na madwi na me kwa na me kwa homachi that was the reason ayentimi ne kwaku mensa ono na aye lumba nyum most lumba nyum bebre na kwaku mensa also fi Holland ati na bai yeah no omo de no so ombe fasoro omo nyina sign be fie cancel omo take it no me na me ma on say me run travel and tour ma me bra ba ako ye adwuma o me ho no esechi ya nya take it Sunday no edema akwaku mensa timi ba eye no wow you know enti ebasa na kwakwa enti na ye pacho se omo kam eniema mom na ye nyina ye nya no abusua eti ka kire ensem ode tuutwa eno no nto ne de okenya se eye no ye foforo a enko ne de why not obeba nemo no wawie osade we eto aso ewo this side media advice kakram de be ma abusua ni nyina especially me Maame Akosua serwaa me ame yira Akosua serwaa ne se brapeni enim so one na abre aye na japade no most of them at least 70 to 80% enti yantwen na abre wan mfirafuo mumra ne yanhwe de wo wi ni nkunuma media minim se enya danya obi te se lumba that lumba obeye well ena wontimi nyawo nso nya maame ne di mfrim enti na beya she should let the sleeping dog lies said ye beya ebia ese benifo se agro no ba ofie na obon kontini akohia ebi kura mpo a na majority of ne niema no ana de ye ka ho asemi ebi kura na ndi na da so na sebe akwa ye intino me de ya futuo na mde be mom se omo ma adwobre mra se de ye no ye krokro wo mo pa wo mo ache se wo mo nya omo nto wo mo bu ase na eniema nkwa adwobre akoye ya at the end of the day ni bi kura ntimi ama bi no the same thing na de me ya nwumtuni a sampaboa no ese me de me nan hyem no it could happen to me. My advice is say onya botre kura sabi o min kaso obi ye no yodium but ye nipa maybe obi kasem bi gu na so benku obi kan gu ni famu said ye be ya obi nya abotre na watwen ahwe se bia na wono kura no luba wonim nyansa ho eno wonim de eye obi a woni no be bobra obi a obeboa wo wakwan mu bia no abre bia no so kai no nti entimi mma se rapani be ye well na omoni dia na majority of the niema enkono ho well ebisa enti ene we ho sensem ne ye ho sensem ena ka akiri ebe modin ede baye na mesre yinti Emilia Brobbey on this side and the person is your world. Engineer, Zulian Chada, Virginia, Virginia. Tipa is a the engineer, Zulian Chada, Virginia. Send me, yes, you, Nina, and no, me, Makume, Nina, and no. Okay. Asa wa mu dia hin Emi I mean, send your boy me pepe. God knows how he created me. Okay. And yeah, Juma, and the kind of job I'm going to do. Okay. Or she and so by mom, she gave me my kind of wife. It didn't say why you do.
Emudia he. Oh, nyamishrao. Emudia he. Sade ancheme. Na mantu nyum ya nchoda. Obeji ni edini. Obeji ni edini ya. Na sade ancheme a. Odonso obeji ni medini. Mantu nyum ya nchoda. Say me yes, you hina. And no. Abusua eti Emilia Brobbey which is why emotional or sometimes wo tienum na o tonwum a enwum ne mu nsem no ema wo ye emotional it say Emilia enema ekoso e woni mu pa a enya asem ketwa kora abusua yento so na yentie sa enkomo wi emfi ababa wo wi ho Maya mo se mo ya agegefo mo de sa na yakasa na agete medo nyame he mo twan trophy de fi o twan papa ODO BRONII na kacha o se sa anyum no sa na ODO tio BRONII ewu de superstar no kan kwa kire mo se ne me be kire mo de nti obo superstar no mo he presenter bi wo Ghana mo de sa ye be kansam mo de sa me si ye be kansam se na ageta na internet no so se he no bi agine ne so na sister na ne hu ni asem or you're the darling girl of the industry. Musicians so when you were titro bia don nti na yenkasa. Na koyo obi omu ade te say yi ya no mo na ade anka bo din dada wo. Ka ya bo ni din dada. Ama ya kire nwum na ase. Sa lady no nwum daddy no be wu foforo no. Voice bi ba out. E wo die hard fans of daddy LUMBA we so say. Sa din ODO BRONII no. O de ma sa sister no. O ye sa din no kwani sa din need ma sa sister no. Me ka mo ade sa sister no boss anyum no man no si superstar who demu because lady no oye superstars mo nyina anso mo nim ne pakro lady no ompe no ho asem oye oba obo ne ho mode na ade one ne tena bo mo ankoma ba wedding o ba ware no mo ba ware ma chese industry fo bi anim industry ni obeka so wonim na onye obi ana sa time no wesi so nti sa 17 years na mo kanyina mo mi sa 17 no ne sister no na ete no na sister na ebom ahwibom a obi enim ebe mo fi say no mo ye adwuma kra bum according anya mechanic that was the right word na on e woni pay ni so no mo fi say mo ye adwuma bum keke but now it was more than that but according to yan industry for ibi na sister no o mo say awo na emba nti na aware number so the same industry for yan kwa concern ho yi ebi mo so pa che say ohun say ODO BRONII na obefie obeseve no no ade no na ODO BRONII na papa ene ne yeden awo o so no na hihye ho ebi mo nsusu se e wo industry ni ma o se mema ne bia bonyum na na ekeka zansam ni nyina kire you at that time asa me kan isa kun ye ma se meboa omra out me pese meboa manfodi nipa bebre nim sa asem we ebi mo nsusu ba cha se sister ne hu se nsem o ka cha ne se one ne yire jai na ade na nya no kore sister no oye kukuru atuntum ne tu bebrebe na no ate cha se no ho mo fe onim kasa onim de mo de sai be bodi na agite ta na internet no so sai say hey ba sister ne hu ni asem ntia ye din me say Priscilla oforiata unim se nwum we enye wo na daddy bomao unim se papa na oni obi wo ho ama obe fi obe serve ni nyina unim se brachas mo free decide be bodi me say free or designing trust be bodi na azamaza na ya ji ye ni so say mwan cause we am a sister no me bu no ferry na pen na asem fitete nyina me twesi ni na ade nyina it's me pese ase amanfo be so no say ntia wo ntia mu bebre no akra bi mu ka ho ase ye conference ko bi mu ka na me so omuntwa so mu disa na agita na sister yi kwa lumba wu ye o kofi ho na no se trouser bi basa bi asa obi abibia amfa ne ho bi no na okoche bi na since then mu so asa bibia amfa ne ho bi no mu disa e beto bomb mu u frida u disa e beto bomb na maji mu ni so me say me de me say si me bo me dash
me see papa sa anwom no obo ma sa sister no nti no see superstar me ka kire mo man trendy na sa anwom no me see obo ma sa sister no onim no ho onim se anwom no ne abusua obia o industry ni mo bia nim se sa anwom no sister fefe na ne ne din no onim kasa no one ye boma no munyan tron abusua eto ne boma no ai ye one boma no ei ohwa olumba no tse omo a tse edin ma no bi kra ba mo ye hunu no di omo a ama no kra de man o legend me say me maka no on countless occasions say lumba no we more than legend or ye legend mu IGP that the lumba for you 80 eno so eno no na yemfa we ento aso this side na ensem de dodo na yenti we Ochem kola de omo yesam we bi o eno ntira na me ne yira kwese wat na mpese nka me di twi chere kola bat na wo mpene me so won ma me di twi na eden eto menwom aha me so me di twi na eto menwom enti papa na kasa brocha no wo ne ma bi mu ne na we na ne ma bi nkoye ma no o se ne nwom to mo nyina ultimate bi no aka no ba bi se salad nya da ki aduani o be mai na ya animia e be se akodi efufu ne mo mbuta bi we ne so esika asem enti we papa no nim o ye brebre onya ne dan ba ko mienu pe na o se ne ma me san ko ma chira me den nyam ko pa ye de acha ma de enyum to na me de be ma djuma what ya say enti so ko back to Ghana no ba je na djuma nyam de ede ma no because osasa wa Antonio Manko be lawyer kese pa sa no ka kire me aha so Antonio Manko be lawyer kese pa because they no go school no ni ma de pa yes ne tere bi o ka kire me say ne ba Denise no na fa ne sharp na ne smartness no Denise na mo sa no kuta masters in law or by PhD cry da bi o ka kire so hima me ba Denise ne de ono de ono ne nya me adwene ni bi ono ne nya ma adwene da bi na o ka kire me. And no wonder say again we di won say Denise on kasa na je say na Denise na o pe Denise ma me pa o ni o kan na wonim say la mama me just be me san fan kan wen o ka kwa na makai wonim say dome that lumba fie ho no one de na Denise ma me nyam 3 to 4 months akwasa say one Denise ma me bo atwede ma nyin say ne say ame say mon kasa o himali ba me na me kan ye we nya allergy we yom pe bia mo fa me wo Erade. esa mo ho no 1% the bab like about what you like the ban happening what you saying ka we anka kwa na be Denise that am na ko say wan enyam Calvin kra asakra na is osan benyam foforo be wu Denise no Wow. me na me ka kire mo nya ye say me na me ka kire mo me na me ka kire mo ma abrocha asem de me se me ko kan o platform we nya brochiro we ye dome akota dome me ka abrocha asem earlier on de na o kan fa abrochire on me sikani papa ben na ti abrochire sikani papa Ghana sikani papa ben no de o so ti abrochire obi at Ghana so wo scan kwana so sika ye wo sika wo ye asma America you want say obi dey record him esa ne ba me akose say wa onim betim kan sam bia ba 2 or 3 bia do bi ka kire me na o mo ka kire say obi ka kire say no mo say ai o man we no so onim that lumba for so many years and na isi ni ka kire me say nipa na pa wo mumu a onim omumu o even no nua ba bempa makra aka akire obi ama nipa na ba ka kire me say asam bia o man no de obekare de no kre o na me bra na ne di nkomo me fra me bra kra na o ka say o hima na Holland ne de akola ne akola obu ade pa nti me pa na asem pa enti lumba ti me ni di nkomo bia e bia ben for so kra onim ne be 40 years na nuanam oni ne ni sa nkomo no because all say that be hu say nkrofo bi wana akwa mu o mo ne sere kwa sa nti no e kwa na bom 2 years pe o e 2 years pe ne ma papa ne bro so kire me ne ma o ka kire me no obu wana na nante be 30 years wan kan kire ne da Ohimana se me kan sem kitu ebe ho se ye nyina ye wa abotire ha se utu kwan na weni beje e wa kwantu na utu ye ni mu a e dependi nipa na Because ongu veil. Almost no no mobeka. So ongu veil. Eno nti no. Eno no mo de bere no. Se nya aware. Aware ne nya aware. Eno nti na Ongu veil wa ye. E woni ti so enya wedding nti enya aware. Na se kroma say ye wade e ongu veil. Na Queen, they don't care. So who the ACC no. Oh say the marriage certificate kura no.
nanso omo say omo anje the same thing the omo ye nyina ye nkwase asem nko an wa ade ruling omo ye nyina ne nyansa be na wom nyansa bi anim that's nyansa nim during day na busuafo ne ne kodendenden ebisa no say because o de no me abeto abusua nim ni wo fa no so ne nananom so abusuafo ne wo mo yiri mu nyina o say o de no me abeto abusua they know so de no me abeto abusua nim de oyeye no you know wonim said de oyeye ne nye enso no de wa ye hye ne se wonye ntine se so woye ese so woye eno ti de ekoso nyina no se e be from 2 hours dey somebody told me they told me I say wa me here ekofie bi kodi ene ne mpana no omukodi fufuo baby they told me when so akodi die huo hwan no ne hu futu no say ne maame ne friend say sa lawyer no faate no aha ono so akodi die huo baby akokeka nsem asem no NDC fo nsa wo papa mahama nua no wonim mahama wonim omunyina nim womunim nyeso omunim omuka ho omunyina aka ho mechanic straight oka ho omisa omeka nche me se wan kodidi den okan ye den okan ye enti mahama nua ba ma no ne yirim ne omunyina aka ho omunyina nim de ekoso they know enti no that's what they plan to do. But I could say, my friend, they were there arguing on the phone. Omo argue because ba kunu and openness or no or pregasa na irin suni ho no and you can say despite enua be ma no you know ni nua you hwan sapon no just say me person me body ni but they know omo team nka omo nim say yes I was on the phone yes and you know say you be from 2 hours no yes. And everything I heard, everything was And the Angofo was say, what's their interest about this case? Penny a properties in Ibiaje. And then the interest pay woman pan on say Lumba no omo de body ni ya dear. Ma can omo de body no ya than ya dear. Tini body ni see no yen see any baby ya. Ewo omo de ya ade ebi mu gini nwi ebi mu gene more ebi mu gi ha ebi mu gi we say ba body ni de da ho ba ni tinwi no ni asem no e no omo pese omo de body no eye te se omo eba ma ne ye mami no omo som no omo de ye omo ne ma it's deeper. I can't say it all online. It's very deep. And you know, that's the reason omo nyina ko na obi entumi nka because they are all part of that group no. Obi nka se LUMBA no oni group bia mu sa say but omo no omo di na ade na ya ade no omo yusu no de ya ade omo yusu no de me say ya ne se ne tongue na ayifo no eno na ma no no kra no ayo ni chinwi do obi age baako omo age 11111 che say eye big ade ne part of the body ni baby omo pe omo de ya ade and it's a big thing ewo Africa any world that omo di to me bi enti ya president fo nyina ka ho ahemfo ka ho enu nti na baby obi antumi nka hwe because omo nyina ansa hye mu bi they may not be some of them may not be say omo je ne part na ye bibio nanso so no womo so group ewo ho nti mfa ne say ye kwa asori na Christopher Methodist for Pentecost for ho ye nyina ya Christopher but e bia say Pentecost for na ya ade a Methodist for nka ho ba mo ya Christopher enti no Christopher na eko a na wonni mu abekwa support wo mo nti mo so ye wo mo de the same thing enti sa na tie ohini do we chema or pregnant nim hu bi e no mo abona no say o manen kasa no mo be ta na tie je japade de ama no ono no ye main servant wo oye main servant wo ho enti no ono no de ni Jimmy de oye main servant wo nti omo soma no e no ma ka che ne say ye be ma wo say ye be cover ye be ye wo say e ono ani bre na ye no nanka papa yi ene sister on just say e den na ka de ope bi akro de be ma ono bebrebe o de ye den
nanso de wo ye no but oprega me ka kire wa ma watie ekuro bi toa so wan hye ya wo de wo kra betwa so wan hye ya wo de wo kra be na se wo mani bi ebe frato o ma no o mu tikeka o mu be frato e ho na abe ho se wadi nkwase asem e ho na abe bo hu sa de na nsi a wo mo hu nya nkwase asem na wudi okay abusuanti ensem no ni nyira obaso a obeche wa adwene me se ensem de dodo na obia won save the story but ye de nse ye betimi e de ababeso mo ti uba che wa adwene like video no e ma me ha e ye GH report yakram